Count to 5. 1, 2, 3. Ćao drugari, dobrodošli u moj novi video i na moj YouTube kanal. Ako vam je prvi put, nemojte zaboravite da se pretplatite, naravno ukoliko vam se sviđam i ukoliko vam se moja videa sviđaju. I htjela sam da se zahvalim svima vama koji ste mi dali podršku, ostavili komentar i naravno pretplatili se na isti. Ako me ne pratite na Instagramu, pokušajte me naći. Baby, we have to put the link underneath of my Instagram. A ukoliko me već pratite na Instagramu, znate da sam juče tražila od vas da mi postavite pitanja, s obzirom da zaista puno vaših pitanja imam na YouTube, ali ne mogu svakom pojedinačno da odgovorim. Tako da sam odlučila da ovaj video bude nešto lakši od ovog posljednjeg, pa da napravimo 10 pitanja na koje ću vam dati odgovore. U suštini ja sam izabrala 15 jer sam imala zaista puno pitanja, pa idemo da vidimo koja su to pitanja. Pitanje broj 1. Poslala ga je Asleep Selma, Begić Ajla i Aca H koji su imali isto pitanje, jeli? Kada bih mogla vratiti vrijeme, koji bi period bio? Dinosaurusa. 100% dinosaurus. Šalim se naravno. Vrijeme koje bi mogla vratiti bi sigurno bilo dok je moja mama bila živa, ali isto tako mislim da je ona živa, ja nikad ne bi prošla to kroz što sam prošla i otišla iz Bosne vjerovatno. Tako da sve ima svoje. Pitanje broj 2. Navede nam razlike u kulturi življenja između Bosne i Hercegovine i Amerike. Poslala ga je Nerma Sa. Dakle, razlika između Amerike i Bosne je otprilike sve. Da krenem tako. Ovdje su, prvo ovo što sam vidjela, da su ovdje ljudi puno opušteniji, puno, naravno, sretniji životom i uopšte ne gledaju. Ovdje nemate komšije prve da ste bliski s njima. Ovdje svako vodi svoj život, provode vikende većinom negdje vani ili odu na jezero ili odu vozit kajak ili odu, ne znam, u New York, u Boston, bar ovdje oko mene. Ali niko se ne bavi ničim životom, svi žive svoj život i sretni su i to mi je nešto što mi se zaista sviđa s obzirom da sam odrasla u Bosni gdje smo svi onako bliski i svako se bavi svačim životom. Što se tiče same kulture, dosta djece nije vezano za svoje roditelje koliko smo mi. Naprimjer, ja sam zaista bila bliska sa svojom mamom i sa svojim tatom sam sad i ne znam, tetkama, ali ovdje djeca nisu toliko bliska s njima. Ovdje kad je 18 godina, ajmo voz, svoj stan, posao i to je to. Tako da što se toga tiče, ja nisam nešto pretjerano oduševljena, tako da ako eventualno budem imala svoje dijete, ja ću da ga odgajam po svom. Sljedeće pitanje je poslao Bobby i poslao je Beskoni. Dakle, poslali su slična pitanja, a to je da li sam imao ikakvo predznanje o Bosni, ako jeste, koliko od toga je zapravo bilo tačno i koliko Amerikanci znaju o nama. Nemaju pojma. Dakle, Sam je došao u Bosnu, uopšte nije znao gdje ide, oni su ovdje osnovne podatke koje čuju jest na vijestima ili na dnevniku i tu što čuju većinom je vezano za rat koji je bio i za naravno svu tu nesretnu situaciju u Bosni, tako da nemaju pojma, ni Sam nije znao, ali s druge strane Sam se oduševio i sigurna sam da bi sad potpisao da dođe i da živi tu. Dakle, nemaju ideju. Broj 4 je poslala Amija 17, a glasi: da li si ikad razmišljala šta bi se sve moglo desiti dok si bila na brodu? A Josić N je isto tako napisao kako se osjećala prvi put kad se otišla na brod. Dakle, Josiću, što se tiče mog odlaska na brod prvi put imaš u mom prvom videu, a Amija, da li sam ikad razmišljala šta bi mi se moglo desiti dok sam na brodu? Iskreno ne. Toliko toga ti je novo kad dođeš, toliko, znači, milion ljudi okolo tebe, trčiš okolo, ne znaš koga bi prije upoznao, ne znaš šta bi prije naučio ili radio i kao što sam prije govorila, radi se non stop, tako da nisam baš sigurna da sam imala vremena da razmišljam, evo vidi mene na sred okeana, mogli bi sad potonuti, ako smo se razumjeli po pitanju ovog, ali da, nismo imali zaista puno, nisam imala puno vremena da razmišljam, ko će ga razmišljati. Broj 5. Poslala ga je Ajna 3. Kako si došla do uloge Lud zbunjen normalan? Dakle, ljudi moji, ja sam dobila sigurno 20 poruka, jesi li ti Mima iz Lud zbunjen normalan, da li si ti Mima iz Lud zbunjen normalan, kako si dobila ulogu? Dakle, da, ja sam Mima iz Lud zbunjen normalan, konačno. Prvo iznenadilo me što sam ja tu epizodu snimala na svojoj drugoj godini fakulteta.
Dakle, ja sam još bila pile malo na fakultetu i još sam učila osnovama glume kada mi je pružena prilika bila se. Tako da, meni je bila pružena prilika da glumim jer su oni tražili u toj epizodi djevojčicu koja može da bude i djevojčica, a i da izgleda kao neko starije. Ja sam imala sreću da sam imala tu i poznanika koji su mi pomogli tako da to mi je bilo jedno od ljepših iskustava, s obzirom da sam bila, kao što sam rekla, još djevojčica. Sjećam se da je tad Lud zbunjen normalno onako bio hit u Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji i da su ljudi baš gledali, mislim da je to druga sezona, nisam ni sigurna koja je sezona bila. Uglavnom, sjećam se da sam došla na snimanje, nadovezat ću se jer mi je stvarno puno vas pisalo kakva su mi iskustva sa snimanjem, na kraju sam vas i pitala da li želite da vam ispričam, pa evo, nadovezat ću se na to. Dakle, sjećam se da sam došla u Sarajevo, još nisam režisera bila upoznala, u tom slučaju bio je Elmir Jukić. Došla sam tamo i oni su mi našli onako, obukli me u par različitih kostima, naravno otišla sam režiseru, sviđa mu se, ne sviđa i moje prvo iskustvo je bilo da sam upoznala sve članove Izetove porodice, to je profesor Senad Bašić, Muamer Kasumović, Milan je tad bio tu i naravno Nadarević, gospodin Nadarević. Meni je bilo naravno veliko za tih mojih nekoliko godina koliko sam ja se bavila glumom, bilo mi je veliko da imam iskustvo i čast da vidim sve te talentovane i starije glumce od mene i naučim nešto od njih, ali zahvaljujući svim tim divnim kolegama danas i profesorima, ja sam završila to snimanje koje je prošlo ovako. Da, to mi je iznenadilo da davno je to bilo, ja se ne sjećam koja je godina na kraju krajeva bila, ali sigurno 2002. 2003. kad sam to snimala, a da i danas dan toliko ljudi me prepozna iz te epizode jedne, mislim, Lud zbunjen normalan je veliki hit, oni imaju 11 sezona, ja mislim, tako da mene u toj jednoj epizodi iz prve, druge sezone, zaista mi je veliko da me ljudi prepoznaju odatle. Tako da hvala vam svima koji ste se javili. Sljedeće pitanje je došlo od Lazić Milice i S. Muratija. U kojem gradu Bosni si živjela i nedostaje li ti Bosna? Evo ovako, često mi isto pitate to. Ja sam rođena u Brčkom, odrasla sam u Maglaju, studirala sam u Tuzli, radila sam u Sarajevu i evo sad sam ovdje gdje jesam. Ajmo reći da sam živjela na relaciji Brčko i Maglaj. Naravno da mi nedostaje Bosna, to sam pričala u zadnjem videu koji sam snimila. Nedostaju mi prijatelji, Bosna i porodica, ali brzo ću ja tamo, ne skidajte se. Broj 7, Bujken. Je li život u Americi skup? Da. Ovdje je život zaista skup, ali ovdje je veći standard. Što je zanimljivo, hrana im je jeftinija, ja mislim čak nego i kod nas. Za njihov standard, za njihove plate, zaista hrana jeftina. Ovdje ne kuhaju toliko koliko se kuha u Bosni, ali da sve u svemu da je skupo živjeti jeste, ali kad vi živite ovdje imate njihovu platu, mislim to dođe na neki skromni srednji nivo, tako da. Sljedeće pitanje je došlo od korisnika Zikrak. Kako su tvoji prihvatili Sema i njegovi tebe? I ovo pitanje je bilo često. Ja kad sam dovela Sema, ja sam bila tu prevodioc, ali sam se iznenadila koliko su ljudi njega zavolili. Koliko su stvari, iako ga ne razumiju, razumjeli ga. Ne znam kako da vam objasnim. Toliko je kliknuo sa svima, sa svim mojim prijateljima, sa svim mojim poznanicima, sa svom mojom porodicom. Zaista to je bilo naprvu, svi se zaljubili u njega jer je Sem je sličan meni, nije stidljiv, pričljiv je. Sam ima oba roditelja, ima mlađeg brata. Nikad ste imali priliku vidjeti u mom prethodnom videu, u stvari moj vacation video. Kao što sam rekla, ja sam imala sreću, zaista su divni, skromni su, vrlo su, kako se u Bosni kaže, o sebi pri sebi. Pitanje broj 9 je došlo od korisnika Medi, MXO i Anisa M. Odakle te znamo svi? I ovo odakle me znate, svi sam često dobila. I evo, konačno ću da vam kažem. Kao što sam spomenula u prethodnom pitanju, ja sam završila Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli. Samim tim od svojih fakultetskih dana sam počela se bavim glumom koliko toliko.
Još tad sam, prije akademije sam pjevala po raznim festivalima. Nakon toga upisala sam fakultet i onda na fakultetu sam snimala, kao što sam već spomenula, Lud zbunjen normalan, onda snimala sam par muzičkih spotova. Jedna od ljepših pjesama koje sam ja čula je zasigurno bila i Eldin Husenbegović Kaldırma, koju smo ja i Vedran Paju, tadašnji pobjednik jednog reality showa, isto imao priliku sa mnom da podijeli to iskustvo. Onda sam snimala i, ne znam, spot za grupu Radijacija da smo jači, snimala sam famozni Mile Kitić i pjesma Paklene godine. Nakon toga radila sam reklamu za BH Telekom i za Aeronet. I to mi je bilo iskustvo super. Tada je bila poznata i ona Lara, ne znam kako se zvala ta serija, ali imala sam priliku Aeronet reklamu da snimim sa glavnim glumcem te serije, tako da mi je i to bilo iskustvo, s obzirom da sam ja još bila neiskusan glumac. Nakon toga ja sam odlučila da se prijavim na jedan reality show i sticajem okolnosti ostala sam 3 mjeseca, dakle, do finalne emisije. Nakon toga mi je ponuđen i angažman u toj istoj televiziji, tako da sam provela tu skoro godinu dana radeći u različitim programima i različitim programskim šemama. Uglavnom vrtila sam se, što kod nas kažu. Nadam se da vam je sad mnogo jasnije odakle me znate. Pitanje broj 10 je došlo od Nere Dautović i to je najveća laž koju si rekla nekome. Možda kako smo se javno upoznali. Sve se desilo prije 2 godine kada sam ja došla na brod, ostavila Bosnu, došla na brod i uletila u krug bande koja se bavila krađom. Radila sam 2 godine i pokušavali smo da dostignemo što više moguće kao uposleni u tom brodu. Nakon 2 godine smo ukrali $356.000 vrijedan dijamant i skočili u Peru s broda, plivajući napustili brod, niko nije saznao, isplivali u Peru, ufatili prvi let koji smo prethodno kupili i sletili u Ameriku, tako da smo imali tu sastanak sa svom ostalom bandom. Kada smo došli tu i sastali se svi da i razmirimo šta je ko ukrao, tu sam upoznala Sema i zaljubili smo se. I'm gonna fucking kill you. Misliš to? Šalim se. Da li se šalim? Pitanje broj 11. Došlo je od gospodina Babić 3470. Pozovite. Glasi, da li bi se vratila u Bosnu sa mužem ako bi imala savršene poslove i život? Baby! Would you like to come back to Bosnia to live? Hells yeah! Eto vam odgovor. Pitanje broj 12 je došlo od korisnika Anđelar. Da li postoje neke situacije koje bi voljela da se nisu desile, ali su te učinile takvom kakva si sada? Naravno. Opet se vraćam na svoju majku. Sve me to učinilo jačom i sve mi je to bila škola, ali naravno da bi uvijek voljela da se nikad nije desilo. Pitanje broj 13 je došlo od Velide Fisek ili Fišek, nisam sigurna. Sjećam te se iz reality showa, da li bi ponovo ušla u neki takav projekat? Pa, čao Velida, ne bi. Ja sam još bila mlada tu, a kako se kaže kod nas mladi lud, testirala sam samu sebe da vidim koliko mogu, zato to je bio jedan od razloga zbog kojeg sam se ja prijavila na taj reality show. Nisam se ni nadala da ću ostati do kraja kao što jesam, ali drago mi je sad jer sam zaista upoznala puno dobrih prijatelja sa kojim sam i sad u kontaktu. U tom periodu kad sam ja bila, reality show je bio još na početku, tako da nije bilo nešto što je bilo je nešto novo. Sad reality show su već postali neka druga priča. Broj 14, B. Savka. Da li je tačno da kada upoznaš onu pravu osobu da osjetiš da je ona prava? Naravno da ne. Da pitate Sema, rekao bi vam drugačije. Mene što se tiče, ja ne mogu reći da sam znala, ali ja u tom periodu nisam tražila nikoga, a on mi je onako, baš mi je se svidio. A da njega pitate, on bi sasvim drugu priču rekao, tako da ne postoji to. Pitanje broj 15, koliko ti se svidjela uloga u spotu u kojem si glumila? Koja? Svaki novi muzički video je nosio drugu priču i drugačiji karakter i naravno razvoj lika, tako da mi je svaki projekat bio drugačiji, što mi je super. U međuvremenu, dok sam odabrala ovi 15 pitanja, vi ste mi poslali još više njih, tako da ću da odgovorim na pitanje koje, evo, već mi se ponavlja nekoliko puta, kad mislimo dobiti bebu. Evo, ne znam, Bogu mi. Sam, when are we planning to get a baby? Hold on. Right now.
eto, dobili. I za kraj ostavila sam još jedno pitanje, a to je koji mi je najljepši grad u kojem sam bila. To pitanje me često moji prijatelji pitaju, s obzirom da smo putovali puno sa brodom, ali ja uvijek kažem da imam 3 destinacije koje su mi najdraže bile, a to je bila Australija. Druga destinacija mi je Bora Bora ubjedljivo, mislim da posle Bore Bore ništa bolje i nema. I treće, možda će se neko i nasmijati, mislim nama je relativno blizu Italija, ali ja u Rimu nikad nisam bila i mene je Rim oduševio. Ja bi se sad vratila tamo, meni je toliko svaki dio tog grada, svaki ćošak mi je bogat historijom, toliko da samo prođete i osjetite onako koliko je historije u na svakom kamenu tog grada, tako da, eto, Rim. Dragi prijatelji, hvala vam, ja se nadam da sam odgovorila nekim od vas na pitanja. Naravno, ukoliko imate još pitanja, ostavite ili komentar ispod mog videa ili pošaljite mi poruku ili ostavite komentar na YouTube. Također nemojte zaboraviti da me zapratite i tamo i naravno da se pretplatite ukoliko niste. See ya!